energije, još fokusa, još snage. B-Vibe, probudi sve u sebi. Ništa ljudi, srijeda, još 10 dana do meča. Jedan od posljednjih jakih treninga koji ću odradim. Pa isti sad ovo, radim rvanje danas. Mnogi će pitati zašto spremam se za bare knuckle. Samo iz jednog razloga. Nema ništa teže od rvanja i zbog kardija normalno. Sat i 15 rvanja, jakog. I onda imamo 10 rundi sparinga boksa. To je to za danas, tako da uživajte. Pošto ja neću sigurno. Tačno sat vremena, mislim trening rvanja, vidjeli ste sve, legija stranaca, klasična. Imaju 5 minuta odmor, to jest imamo 5 minuta odmor i onda oni kreću MMA drillove, a ja čekam sparing. Sparing treba da bude 10 rundi po 2 minuta. Ja ću samo da boksujem, oni će rade, mislim, kickboks. Tako da srijeda se ne propušta, svaku srijedu sam tu. Jer je najteže. Sad ne odradim ja full kako bi možda i mogao. Jer sam namazan. Ali vidite koliko jako radim da su mi pukle helanke. Tako da to je to, uživajte. Ništa ljudi, završen trening, srijeda je vazda teška. Rvanje i onda 10 rundi sparinga, to je bilo malo manje, mislim 6-7 po 2 minuta kao meni za meč, ali radili smo više tehnički sparing, touch sparing. Malo smo u tijelo jače udarali, to je to. Sutra imam neke sprinteve, petak eksplozivnost, subota sparing, ali već je to pri kraju i kreće mi punjenje vodom, tovarenje i skidanje kila. 8,5 kila mislim imam preko tačno. Planirao sam da imam manje, ali ću gledat u Fight Week da uđem sa što manje, da ne ostane kao za FNC 5 kila zadnji dan, da ostane bar 2 kila zadnji dan i ono. Da bude to dosta lakše jer ipak se samo udaramo, nema rvanja, nema partira, nema ničega. Nadam se da ste uživali, pošto ja sigurno nisam. Vidimo se u sljedećem klipu, share, like, share, subscribe.